Badiangan! See you there! Hello everyone! Yes, hari na gid man kami sa Ephratha Farms. Kagupod ko subong si Ma'am Jessamine of Cameleon. That's why, no, nga ari kami disang akon magulang kay syempre, ma-lecture naman siya about mental health, kung paano natin i-take care ang aton nga selves, especially kung kita nagaka-stress, you know that big word. No? So si Ma'am Jessamine, pwede mo ma'am kami masugiran kung ano ni siya ang Cameleon Organization. Okay. So, the Cameleon Association is a rehabilitation program. It's an NGO that provides rehabilitation program for sexually abused children. And also, Cameleon provides educational assistance to those disadvantaged or poor children from different communities. So as part of our intervention or activity is therapy camp for the girls for their as part of our psychological intervention. Ayun, no, kanami gali kay may ara gid nga support kita nga makuha sa organization ang aton nga mga therapy classes kag nabatian ko ma'am kang gapon may ara kita mga activities nga psychological, may physical, tapos kagina sang aga spiritual nga workshop, and this afternoon amo naman na we will be touching about sa mental health naman. Di man paano natun or may mga viewers kita nga interested magbulig sa aton organization, diin sila makatap. So, pwede man sila makakontak 311-5575 sa Pasig Center na siya namon or 329-2309. Take note nyo gid. Pwede man sila maka-check sa Facebook, Cameleon Association Philippines. Ayun, mabutang ako sang link sa dalom, no, para mas hapos ka mo nga makakonect kay Ma'am Jessamine. So that's the name, remember? Ma'am Jessamine. So thank you very much, everyone. I think may time pa kita samtang lecture to ako nga magulang. Malibot-libot ko di sa Ephratha para subalaan nyo man kung may mga activities ka mo, pwede ka mo diri sa Ephratha. So thank you very much for... Ay, di pagaling ko magbabay, no? Oh, let's go around! Si Ma'am Laisha Marie. Ma'am Laisha, sa mga friends natin yung gusto magbisita sa Ephratha, anong address natin, di ma'am? Yes, ma'am. Ang amon address diri sa Ephratha is Barangay Sariri, Badiangan, Iloilo. Yes, kag I believe, ma'am, may Facebook page man kita. Ano Yes. aton nga ngalan sa Facebook, ma'am? Search nyo lang, ma'am, Ephratha Farms. Ayun, Ephratha Farms. Kag mabutang ako link dira sa description box para masapos sa inyo mag-like sa ilang Facebook page ka mag-contact kay Ma'am Laisha. Remember that name, Laisha Marie. Yes! Thank you very much for watching this vlog of mine for this day. Ayun, ma-slide for life kita di ana. So I gotta end my vlog with this. Bye! Don't forget to subscribe to my channel. Kag like the page of Cameleon and Global Shapers. Bye-bye!